Kia ora te iwi, haere ake nei I te karere. Kua kite, kua mātakitaki a Anei Martin I te mauri ora o tēnei o roto whakahirahira o te rohe o ngā puhi e heke haere ana. Nā, ka tū he hui nui ki rangiriri a pōpō tīmata atua na haite te kaukaraka I te ata. Ko te kaupapa ai rānei ka noho tonu a Hana-Rawhiti Maipi-Clarke ki te ao tōranga pū. Kua puta he hua nui ki tētahi kaitākoro hahau pōro rangatahi I te hokohokotanga o tētahi komoringa hahau pōro I te ipurangi. Nō rere ngā maunga kōrero o te motu tēnā koutou katoa e 23 tau ki muri ka whānau mai I te taha tonu o te roto o Māpere. I roto I ōna tau 23 I te mata o te whenua, kua kite, kua mātakitaki a Anei Martin I te mauri ora o tēnei o roto whakahirahira o te rohe o ngā puhi e heke haere ana e manau hea haere ana. Engari, kei roto ia te tūmanako nui mā ngā whakatipuranga hō o te wā mea rātou kaupapa whakarauora e hihiri anō ai te mauri o te roto hei oranga mo te apōpō o te iwi. Kei a Harata Brown, ngā whakamārama. I'm 93 and those poems were there before that. He matapihi tirohanga ki te ao o ngā tupuna. This is where we used to catch all those big eels. They sleep in the old trees that were in there. Ko ngā kōrero tuku iho mō ngā tahataha nei o te roto o Māpere. But which is the pa? Which one was Huarere's pa? Yeah. That one? On the other side of that peninsula. So ko kone, taku kāinga, waku whanaunga kei, runga te pukeneki, te taho putahi, ko ngā wihangi me ngā pātere. So te tini o mātou wetahi ko ngā hau, but I kone, but ka arua tu tātou ki tērā taha, o rekuru ki reirau I whānau e I reira. Kua whātekau tau no te kitenga tuatahi o te algae bloom me te pākino ki te whānau. Ko ki te au ki ngā kārera e rapa ana ki taku hinaki. Ano ka kai tonu mātou ngā kai o te hinaki. But ka roa haere, ko waku tamariki ka tāti ki te matingia. So 3 of my family were in hospital, so there was hope. My cousin, she ended up being in a wheelchair for a bit. She couldn't walk for about 6 months. Because it was such a cluster and so close together, why was there no looking into it? Because there were just this little community of us that had this. And we have to be on antibiotics for the rest of our lives. So if we start getting like this, we have to get back onto penicillin. Ko te tarahiti whakahaere I te papa o te roto he Māori, e anga nui ana rātou ki te whakarauora I te roto. It's 40 years since the first algal bloom here at Lake Māpere, and it's been having algal blooms pretty much every year since that point. Just 2 weekends ago, we signed an MOU with Earth Science New Zealand, formerly known as NIWA, so we're really excited about that. They're providing some cutting-edge water quality modelling to show the effectiveness of the interventions that we are looking to utilise for this lake restoration. People referred to that as mawe pa, but some of the old kōrero was that it's tapu ai hararu. Because of the lake and the significance of the lake, I mean, the fact is it's very significant to Ngāpuhi, as far as I'm concerned anyway. Nā whai anō whakāturia ai te prene hei whakarauora I te roto ki te Hui World Lake Conference I Piripane mo te kawenga o ngā mahi mai te tirohanga Māori. We had a whakapapa wānanga and we put a hinaki out. We don't eat the eels, but we just wanted to show our mokos and nieces and nephews what is actually in the lake. So Mum had a good, this is an oke, or this is a this, that and the other thing. And we got about 80 eels. So the kids had fun just putting them back into the water. So the actual issue with this lake is it's got years and years and what we call legacy nutrients, so build-up of nutrients in the lake that are causing the algal blooms to occur. So what we're going to do is actually remove that high nutrient sediment, and we're going to actually
repurpose it as a soil ameliorant, and we're currently working with Ministry of Primary Industries to do that, to look at its uses on different applications in horticulture and agriculture. And the other part of the project is looking at how do we improve the nutrients that are coming into the lake from the catchment. So we're looking at improving the wetlands around the lake. E tumana ko ana ka timata ngā mahi whakarauora a tinana ki te roto a te tau ko te heke mai. Harata Brown, te Karere. He tau whirowhirotanga nui ka tau ki runga I tētahi o ngā wāhi tāpoi nui o Aotearoa, ka hono a Ngāi Tahu ki a Milford Sound Tourism Limited, hei kai pupuri hea. Ka ū atu I a rātou, ko te kaiarahitanga ahurea, ko te whai wāhitanga o te iwi, ki ngā kōrero me ngā rautaki mo te anamata o Piopiotahi. Anei a Mārena Mane me te roanga atu o ngā whakamārama. He hononga kua roa e hihia nui te ana e Ngāi Tahu, kia rangona ai tō rātou reo hei arahi I te anamata o a rātou taonga. Ko roa nei mātau e noho ki waho ana me ki. He ua te hono, he ua mā ngā whānau Ngāi Tahu kia whai wāhi ki tau pito whenua. Nō reira, mā tēnei mahitahi, kua huki mai te reo o Ngāi Tahu ki Piopiotahi. We're so excited to have Ngāi Tahu on board, being able to recognise their stewardship in the area, their cultural connections, it's just fantastic. Kua hoko atu te kaunihira arohe o murihiku I tōna rua pai heneti o ngā hea. Ana e tohu ana I te mutunga o tā rātou whai wāhi mo te toru te kaumarima tau. Hei te maihe o te tau e tū mai nei, ka whai mana ai a Ngāi Tahu ki te kotahi hautoru o ngā hea. The stories, the significance of Piopiotahi to mana whenua, it's so important that those stories are able to be represented and also the companies secured. I whangarewa hia te kaupapa Milford Opportunities Project I te tau rua mano rua te kaumātahi, hei whakatika I ngā tau mahatanga hanganga I huaake I te nui o ngā tāngata tāpoi. Ko tā te mahere matua e te kaumawaru miriona tāra a te kāwanatanga, hei aro ki te teaki I te papa, ki te whakapai ake I te papa, ki te whakakōtui I ngā uara ahurea. Kia kaua e noho te tai ao hei papa, kia kaua e noho a mana whenua hei papa, engari kia tika ngā mahi, kia mahitahi te haere e tutuki pai ai e nei whāinga kia ua I tēnei waka ki tōna whenua tauri kura. Nā ngā hea hou a Ngāi Tahu e tutuki ai tētahi o ngā karanga o taua wawata. Arā, ko te whai wāhi ai a mana whenua ki te tēpū whakatau kaupapa. Engari kē ia, he nui tonu ngā take hanganga kei mua. Te aroaro. I just feel like this is just getting another one of the ducks in a row, basically, and everything is starting to fall in place. We're going to support the Milford Opportunities Project and their work that they do, and the outcome for Piopiotahi will be amazing. I think the future for Piopiotahi under this new arrangement is very positive, and I can only say that I will look on with interest. Mā tēnei hononga e o ati ai ka teakina te anamata o Piopiotahi, ka tukuna o nā kōrero kia rangona, ka teakina tōna atāhua mo ngā whakatipuranga, he eke mai nei. Mārena Mane, te Karere. E tiwi ko te manu kura I te rānei ko te minita whakawhanake Māori a tama pōtaka. Tēnā koe e te koruru o te whare tapu o te aute. Tēnā koe. E te ringa rehe o te tākaro mamau tangata, tēnā koe. Ka mautohi, ka mautohi. Ewa, tuatahi, I runga no hoki I te pūrongo kātahi anō Karere, Ngāi Tahu me Milford Sound Tourism, kua whāngai pūtea koutou o te kāwanatanga ki tērā hononga, kaupapa anō hoki kei roto o Arahura, hea ngā kōrero kai a koe e te minita. E hoa te wāhi nei a Piopiotahi wāhi haumako e mihi ana ki a Ngāi Tahu, tai atu ki a Milford Sound Tourism I tō rātou anga whakamua, kaoreroa, ka puta te kōreroa te minita whā omo mo tērā kaupapa. Ina nahi rā ko ngā mahi ki Arahura, te tāo kāti waiwai tai atu ki kāti mahaki, me te whakarāhui hoki I eti o ngā whenua ki reira, hei reserve, hei whenua tōpuni pia, teti kaupapa 200,000 heketea kua whakaritea hei historic reserve mo ngā ara paunamu o Ngāi Tahu.
E hoa, kua tai ki te puku o te marama o Tīhema, kei te mahi nui tonu koe o tira koutou o te kāwanatanga kāmutu, kei te tino kōkiri koutou o te kāwanatanga i te maha o ngā pire i tēnei wā nei, kia te tuki ai haimua atu i te karihi me te heaha aua pire, heaha te hua ka puta i aua pire ki te iwi Māori. E hoa toko maha o tātou whānau o tātou hapu iwi, e whai pāmu ana, me te whakaroroa hoki i iti o ngā whakaaitanga i wainganui ngā kaunihera, me e rā kai pāmu Māori e mihi ana ki e rā kaupapa. Tai atu ki ngā mahi e whakaritea ana i tēnei wā mo te haumi pūtea i ngā tangata no rā wāhi, kia piritahi ki te ohanga Māori, me te whakapūtea hoki i o tātou Pākihi Māori. Huri rawa ki te ao mātauranga, kāre kore mōhi ana koe, koe tukuna e te kāhui rangatira āiwi he pētihana ki te pāre mata, kia mautonu te tiriti o Waitangi hei kawenga mā ngā poari kura. Hea koe ia te take e whakarongo atu nei a Minita Erica Stanford ki te toko iti e pāna ki tēnei kaupapa nei mo te tiriti roto i ngā kura. Aha koa, kei wahora te toko maha o te hapori, te toko maha o te iwi Māori e whakahe ana. Ko kite hoki te auwe a te iwi Māori, te iwi whānui ki rungi a pukamata me e rā wāhi, me te kite hoki te rā kātua rehe rangatira rāhui papa e whakangu nei i tō tātou minita mātauranga e mihi ana ki tērā hunga tai atu ki ngā tangata pērā i a Hauraki-Waikato mā ki rungi a pukamata. Me te mea nei ko te uaratanga matua ke te whārangi tua whā o tērā ture e mautono ana ki te rarangi kōrero me whakahonore hoki te karauna i ngā mahi i raro no i te tiriti o Waitangi. Nō re, ki ana koe mā koutou e kawe ngā haipapa o te tiriti o Waitangi kaua mā ngā poari o ngā kura. Ne, koe ra te pūtake o tēnei kaupapa, tēnei whakahau. E tika ana tērā kōrero, engari kei reira tonu, kua whakatoka atu tērā rārangi kōrero ki te whārangi tuawhā o te Ture Education and Training Act, ia Minister Stanford ko kite hoki ko tūturu tērā kaupapa me whakahonoru hoki te tiriti o Waitangi. Engari, ko ngā mahi me ngā uaratanga matua ko te tautoko i ngā tai tamariki. E hoa, hei whakakapi ake e moheana koe i tū te hui ātau a te pāti Māori i kōtata ake nei, engari te ahue nei, kāre anō kia kitea he ara whakamua, kei reira tonu ngā ngāngara e ngau ana i taua pāti, engari kāre hoki e kore, he pai tērā mō koutou o ngā hinara i a tātou kāhu atu ki te kōwhiringa pōti o te motu a tērā tau, ne? E hoa tēnei mea te tau patu i wainganui i ngā pāti, aha ko te kara te tai o te korowai, he wāka piki, he wāka heke. I tēnei wā ko te pāti Māori, engari a popo ko Waikahua, ko Waikamohio, ko tāku, e mea ana e tautoko ana i ngā kanohi Māori, i ngā mema pāremate Māori, kia mautonu tātou ki o tātou tikanga, kia kotahi tātou ki te hoi i enei take Māori. Hu e hoa, nā te rūa nuku mohi o tēnā momo kōrero. Mihi ana kia koe tama, mihi ana i te whakarangatira. I a te karare i tēnei rā i tō tainga mai ki te kōrero i o kōrero. Mihi ana e te minite e te rangatira, te tuakana. Tama pōtaka, tēnā koe. Tēnā koe, tāria te wā ko hana koko kei te humai. Mautawahi, ka mautawahi, tēnā koe. Ka tāria hana koko e karema e te katoa o Ngāi Tahu o tira e o tātou tamariki kāre kore. Nā, ka tū he hui nui ki rangiriri a pōpō, tīmata atu ana, hei te kau karaka i te ata, ko te kaupapa ia, ai rānei ka noho tonu, a Hana-Rawhiti Maipi-Clarke ki te ao tōranga pū, ka wehe rānei. Ko ki ngā rangatira o ngā iwi me ngā hapū, tai atu ki etahi kai tōranga pū, ai, ka tai a tīnana rātou ki te hui nei. I runga hoki i te mōhio, te rapea, ka rereke te ahunga i nai nei i te kaha tōtara wāhi ruatanga o te pāti Māori. Nā, ko Tukuroirangi Morgan, hea, o Waikato Tainui tētahi, e ki taurangi ake ana, ka tai atu ia, Anei, ona whakaaro. Kei te karangatia e au he hui ki Pakurohe o Hauraki-Waikato, ki ngā mai oro ki rangiriri. I am only accountable to you. I am only the kaitiaki of the day for this seat. Mā koutou e whakatau i taku anamata. At this hui in 2 weeks, Hauraki-Waikato will determine my future in politics, whether I'm still the right voice and whether this is still the right waka and movement for them. In a place of power, the greatest move you can do is give it to your people to decide and direct the next course we take.
He hui hira tēnei. Ko te meke e tatana tātou ki te pōti a motu. Ko tahi te hia ko te pana i tēnei kāwanatama. Koe rā te whainga. Nō reira, he hao pū he mahi mā mātou roto anō i tēnei rohe o Hauraki-Waikato. Tuatai me teki hia tātātou me mapare mata. Kei te tautoko mātou te iwi nei, ia hana. Kia tae a kanohi, kua ono marama hau kaore anau, kua kōrero, kua reo, and really to just take accountability, otherwise this is just going to prolong forever. Ko te mahi a te hui a pōpō, he a te whiri, me pewhea tāia, te rohe nei, o Hauraki-Waikato te teki iaia, te ata manaki iaia. Kia hau nei koe rā te tuāpapa o te hui, koe rā te tino taumata o te hui. Ākoa ngā aupiki me ngā auheke o tēnei wā, ki runga anō i te Pāti Māori, tuatahi ake, me teki i tō tātou me mapare mata i āna. He karema hei muri ake i ngā whakatairanga ko pute he huanui ki tētahi kaitākaro hahau pōro rangatahi i te hokohokotanga o tētahi komoringa hahau pōro i te ipurangi. Tēnā kia mautonu mai kia rongo ai koutou i ngā whakamārama. Ki mai anō ki te Karere, ko puta he huanui ki tētahi kaitākaro hahau pōro rangatahi i te hokohokotanga o tētahi komoringa hahau pōro i te ipurangi. Ko Javi Paul Rogers, te mea tamariki rawa pea, kei roto i te whakataetai kohi pūtea a Ryan Fox. E kia nei ko Chasing the Fox, ka tū a te ahiahi pōnei. Ia huatu a te Karere ki Kaikohe ki te tūtaki ki aia, nei te pūrongo a te Ōkiwa McLean. Pāreka ake nei te hahau pōro i te taiahiahi mō Harvey Paul Rogers me tana whānau. Ko ia ko tana matua keke, tana kahi, whaia keke, māmā me pāpā, tai atu ki wana hoa pirihonga. I don't know how he got so good so fast, you know. Nā tana pāpā ia i whakaawe, nā te au taia o tana tākaroroa kua heke te taumata ngai o i te tekau mā waru. Ki te ono. Crazy. Just a little bit more work on a short game. It's going to be scratched soon, I reckon. Engari ngā wiki kāhori mā puna ake ai he āhuatanga whakamiharo ake nei. Response from yesterday is absolutely insane. I hau ai ngā rongo i tana hoko atu i ētahi karapu korowha. Hei kohi pūtea. There's a pūhoro design on there and it represents his golf journey so far and I guess his golfing dreams as well. Paving his own journey in the golf world. I nā hoki rā te nui o ngā nama hei utu i te kuhu ki ngā tōna mana, te haere ki wiwi ki wāwā, me ngā whare noho hoki. Mum and Dad were just working heaps. All day. Mai te ono karaka i te atawhakahaere hia ai e ona mātua he kā ta kawhe. Hei te iwa haerea i tana matua ki te toa hoko wira. There was some times though where we had to say, like he was bringing up a tournament he wanted to do, but because it was so far or landed during the week or whatever was like, son, we can't do that one. Me te ahako hoko naka toa tia wana rawa, me te karawhiti taua. Oana hoa. Have you got some of his gear? Yep. Did you have to pay for it? Yeah. He papakoro whā tēnei me o nā no kawenga, arā ko ngā mema tonu te hunga whakapai i ngā ota. You said don't show the greens. I like your greens. Yeah, we just, they're coming right though, so hopefully next month we got the multi-tournament here and should be good. Ko Kaikohe tētahi o ngā taone he uaua te puta ki te ao mārama me te whai i nei eke ngā pēnei. Engari koe nei te pito o te ao, mō Harvey. Because I get my name up on the board inside. Ko tana hia kia eke ki te rāngai nei o. Oh, put Kaikohe on the map. Ka mutu pea he rauna anō, hāngai ana te titiro i nāia nei ki te kaupapa o Chasing the Fox. He tōna mana ngai o kua tonoa a Harvey, kia tākaro i te raunga ngahau i mua,
i te hahautanga nui. Te Okiwa McLean, te Karere. Ka pai hawi kia kaha koe au hoa. Ko ngā hahau poto, kai era te moni, kai ngā hahau poto e hoa. Hoi anō, kei te huro o te hapori o tāne atua i te pānuitanga o tētahi piriti ararua hou ki Pekatahi. Nā, ka whakakapi e tēnei piriti hou i te piriti aratahi, kei reira e tū ana i tēnei wānei. Ko te ōhanga o te rohe ka whai hua. Hei te wainganui o te taurua manorua te kaumā ka oti te piriti hou. Mana, ka tere ake te huri haere i te takiwā, ka haumaru ake i te wā ka tūpono heru whenua, ka tautoko ake hoki i te haere a te marea ki ngā pakihi me ngā tāpoi o te rohe. E mihi ana te hapori i tēnei whiwhinga nui, engari kua roa rātou e tatari ana kia tū he piriti no te ao hou nei, he piriti e whakatutuki ana i ngā wawata o tāne atua me te whānuitanga o te rohe. Ka tīha e tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere mō ngā rangi whakatā. Kei mua i a tātou kia mau tonu mai. E tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. E tiwi kia mohio mai koutou a tērā wiki, kuia ko te wiki whakamutunga o te karere i tēnei tau, no reira, mātaki tonu mai ngā hōtaka whakamutunga o te karere i mua i te karihimete. E mihi ana kia koutou, tūrou, parea, tūrou, Hawaiki.